Evo nas na pijaci u Lincu, Buvljak. Pijaca je u garažama ispod jednog objekta, da li tržni centar ili nešto slično. Ima svašta, na prvi pogled vidimo da ima dosta tu štandova, dosta tezgi na koje su ljudi izložili raznu robu. Za sad što vidimo, ima i odjeće, obuće, tehnike, laptopa, frižidera, bicikala, igrački, alata. Evo vidimo tamo i bijelu tehniku i usivače. Ima raje baš dosta, iako je rano, 8 sati, ali već je dosta tu prodavaca došlo, neki još dolaze tek, izlažu robu. Raja već šeta, kupuje, većina njih razgleda u početku. Malo proba cijene, ispituje, traži za sebe svako ponešto. Uglavnom na prvi pogled ogromna je pijaca. Ima tu većinom su ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, prodaju, ima i Turaka koji tu žive i rade, vjerovatno ovako dođu vikendom nešto i prodat. Ima i Austrijanaca. Oni se malo slabije snalaze s pijacom, sa prodajom. Nije to njima u krvi ko nama. Ali ima i njih. Donesu vjerovatno svoje stvari, svojih koje ne koriste. Još je rano, evo ovdje desno imaju stolovi gdje se može sjest, jest, pojest, nešto, popiti kafa. Evo ovdje peku, ima i doneri, ima pljeskavice, ima nekih još stvari tu što pravi za jelo. Pijaca je stvarno ogromna, ima u sredini jedan dio koji se ne koristi, ograđen je, ostalo sve okolo, kompletan parking je ustupljen nedjeljom za pijacu. Evo imaju ovdje laptopi, sve se može tu odmah na licu mjesta probati. Ima struja. Evo, vidite, ovdje je sve gotovo, alat, bicikla, garderoba. Evo ovaj čovjek neki gladan donosi robu. Ima dosta našeg naroda i koji kupuju i koji prodaju. Našeg, mislim, ljudi, Bosna, Srbija, Crna Gora. Kako odaš, čuješ, pola ih priča njemački, pola priča naše jezike. Evo robot usivač, tu je jedan upaljen, evo, radi. Cijene su 50, 60, 70 eura, 40 eura. To Turci neki prodaju. Evo trotineti, električni. Jesen je pa je pun parking lišća. Malo je vjetrovito bilo, pa nanijelo. Evo obuće, polovne. Ima cijena i obuće od 5 eura do 30-40 eura. Alat. Ima raznih kupaca, ima i Austrijanaca koji kupuju tu neke stvari, šta njima treba, šta im odgovara. Evo tu jakne. Razne, ima i nove robe dosta ovako i u odjeći. Dosta nove robe. I obuće. Evo dizalice za auta.
bušilice, brusilice, cikulari. Ima, vidio sam i dosta njih je donijelo nekog alata kineskog koji možda su kupili u Bosni pa donijeli se tam sad iznijeli da prodaju. Vidi se da je novo, da je kinesko, da je nalijepljena gore naljepnica, da nije ugravirano na bušilici marka. Evo tu su neki Halloween lutice. Evo dosta CD-ova za PlayStation, igrica, PlayStationa. Evo vidite sad koliko je red, tu gore parking, plac, komplet. I tako je sve u redovima poredano. Iz dva dijela. Još je rano pa nema baš puno ljudi, posle dođe dosta kupaca, malo je hladnije vrijeme pa i to mnogi nisu ranili. Ljudi tek postavljaju neki iznose još uvijek. Okolo je sve omogućen dužinom cijelog ovog parkinga zatvorenog, omogućen je pristup s autom i već je to prilično i popunjeno, ljudi dođu, ovi prodavci iznesu robu, onda tamo pored parkiraju svoja vozila i kupci isto tako, a ima u blizini pored ovog objekta parking isto slobodan, ne plaća se pošto je nedjelja, bar mi nismo platili, valjda nam neće odvući auto. Kupci ostavi svoja vozila tu da bi mogli ovamo doći. Pored ove pijace ima još jedna tamo preko ulice, preko puta, ispod drugog objekta, isto ovako garaže, ona je malo manja, nema ovoliko prodavaca i ima ispred te pijace vani isto poredani štandovi. To će biti u drugom videu, će vam to prikazati. Dosta stvarno ima stvari za svakog. I gume, i felge za auta, i svega, baš svega ima. Za svakog da sebi nešto nađe. Sad koliko će stići za jedan dan pogledat, prilike pijaca, neki će dođu, tako su mi rekli, postave i ranije u toku noći, subota na nedjelju. A neki ovako sad dolaze u ovo vrijeme 8, pola 9. I rekli su mi da pijaca traje do 2 sata, podne, 2, 3, zavisi koliko kupci, koliko ima kupaca, koliko hodaju, kupuju. Tako se i oni prilagode, ako već nema ljudi koji na svakoj pijaci da šeta, onda se ranije i pakuju. Evo ovdje ima dosta alata, bušilica, evo ovdje odjeće. Nema nekog redoslijeda, sve je to kako ko izgleda stane i dođe, tako i redom slažu robu. Nije sad to sortirano, posebno alat, posebno odjeća i tako, nego je sve umiksano. Evo bicikala, dosta baš ima izbora. Razni bicikala. I ski opreme ima i baš svega za svakog da nešto sebi nađe. Može se tu i cjenkat, nije to sad fiksna cijena kod većine koji svugdje na pijaci. Može se cijena korigovati, sve zavisi koja je početna cijena. Nešto što je baš jeftino, tu nema se puno mogućnosti za spuštati cijene dalje. Nekako je najveća gužva kod odjeće i ovako, eto, tu se najviše i kupuje odjeća, obuća. Tu je najveća gužva, a kod alata je većinom razgledaju.
malo su ljudi možda i sumnjičavi što se tiče alata, je li original, nije original. Tu malo više, ali uglavnom sve se može probati, struja ima unutra, sve od alata, mašina, tehnike, što izabereš možeš odmah isprobati, je li ispravno. Ima dosta ljudi iz Turske isto koji vjerovatno tu rade i onda dođe oko vikendom pa prodaju nešto što ili oni kupe negdje povoljno ili kupe na izbačajima ili ne znamo kako dođu do toga, ali uglavnom ima i dosta što prodaje raznu robu. Slabo na kojem su u ovom štandu sad napisane cijene da se vidi odmah koliko je, većinom moraš pitati za stvari koliko su. Uglavnom sporazumijeva se nekako, ako ne znate njemački, nađe se način da se sporazumije oko cijene. Malo rukama, malo engleski, malo njemački, uglavnom snađu se svi. Niko nije ni oštećen ni prevaren. Ima, eto, toliko, hajde ostatak videa ću ostaviti onako da samo snimak, bez mojih komentara. Ovo sam otprilike, hajde da malo nešto pojasnim što se može. Evo ovdje neki indijanske skulpture, važne. Ima nešto svašta. Ne znam koliko se ovo prodaje, ali izloženo je tu. Eto, ostatak videa ću ostaviti da razgledate, da vidite šta sve nude, a u drugom dijelu videa vidjet ćete u drugom videu koji ću objaviti, vidjet ćete drugu pijacu koja je preko puta na drugom dijelu ulice. Ima igrački veliki auta i na baterije i onako, uglavnom ima svega. Za sve mušterije ima svega. Ovo moraju savati. 70 eura. Funkciona? Je li ispravno? Proba. Možeš probat ovo, da vidiš kako radi. Moram onda probati. Struja, da? Imam šta zabrati ovdje. Nakro, ajmo još malo pa ćemo doći pitati ja za 50 sada.
Mogu Linda donese. Ima biciklala, trotineta, boli. Eno, onda je mi jaknicu. Svi onaj što čovjek napravio prikladku za bicikla, što predu bicikla. A vidio sam onaj laptopa je svidio utrka dok. Nisi išao do treba. Sila. Onaj mali, jel? Crveni. On je mali, možda 550 vati, 850. Ja, gdje se to uvesti? Je li to trapa? Nije, to je samo džek tak. Ki most a végén? Jéger kidúlt. Jégére csak jó vagy. Jéger kidúlt. Koliko li je ova buš? Aj kad vrati, će da je kako. Ja. A velika. Bolje. Pišu cijen. Šta je? Šta? Eno puhače. Šta ovaj? Ovdje i onaj dole. Pa još da ima koliko je da moramo. A vidi jeste ovaj se. Nova roba. Iz Lidla. A ja. Eno onaj. Starter. Još malo pa će to. Uvijek. Ott olyan néztem ott is, meg a tegnap este kidobta a víz. Dvije replike. Wat zie je gewoon dat had?
Questo è il problema. Scendi con l'opposito.
Welche Größe? 8 oder 8 super? Ja. 8 super? Ja. Arbeiter. Ja, ja, Arbeit. Arbeit. Funktioniert das? 20 Euro. 20 billig.
A treba mi, ne daj mi se idem možda i 3 sata. Kako se, ako moraš tako? Sad će. Koliko ova? 220 nula. Šta su to kažu? Alles gut. Danke. Weil, haut schon. Alle haben wir Miete gegangen, laufen wir bei den meisten.
l'ultimo fuori che perso. Hose 2 Euro. ये रोज कुछ चमक होता था
Bizim de 3 euro, %50 günde 1 euro verirsen. Aspetta.